connection, astaga, bisa-bisanya. Mungkin aku pernah juga merasakan rindu, tapi tak pernah sedalam ini. Biarin lewat aja, biarin lewat. Bye. Oke, pakai bangku. Nice. Pinter, Jol. Tetap. Didobrak anjir, mau didobrak sama orang. Top floor. Tape recorder. Apakah masih ada prajurit di sini? Oke, kita pakai aja, nggak apa. Nice. Amo. Nice. Ada amo gini. Let's go. Kaya gua. Gudang senjata anjir. Beli pakai penghabisan, cok. Ini kayaknya udah bos terakhir nih. Firefly Pedant. Nice, gunting. Ambil semua. Masih ambil. Udah. Gitu aja. Sip. Mari kita lanjut. Kanan. Ada dua biji di situ. Boom. Let's go. Just like that. Sabar, gue pakai rifle. Rifle gue mana? Nice. Taruh heal dulu. Oh shit. Boom. Let's go. Oke, ada dua lagi di situ. Oh shit, dari jauh masih ada. Oke, nggak apa. Makan tuh rifle ya. Penghabisan bro. One last. Terakhir, peluru terakhir. Boom. That's it. Enak, gila. Enak banget malah. Pernah percaya bahwa sesungguhnya aku telah terjatuh.
Rifle gua 0. Nice. Kuakui. Ayo. Paling ujung katanya. Ini ya paling ujung ya. Sip. Nah, alright. Hai. Nah lu. What are you doing? I won't Nah. let you take her. This is our future. Think of all the lives we'll save. Lu main-main lu. Ini pistol nih. Lu. Main-main lu. Hey. Pistol ini. Hey. Mundur. Don't come any closer. I mean it. Baik ngomong. Fucking animal. Matiin ya semua. Ellie. Bangun. Matiin aja semua dah. Gas, ayo. Cepet, cepet, cepet. Let's go, let's go. Kemana kita lari, Cok? Ayo sini. Asik kayak di prolog, Cok. Kayak ngegendong Sarah dah. Cuma bedanya ini Ellie. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, mereka di belakang, persis. Oh shit. Dari kiri. Udah kayak anak sendiri. Zigzag. Oh, no 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 no. Hah, tutor aim. Tamat nih. Ayo. You can't save her. Oh. Even if you get her out of here, then what? How long before she's torn to pieces by a pack of clickers? That is, if she hasn't been raped and murdered first. That ain't for you to decide. It's what she'd want. And you know it. Look. You can still do the right thing here. She won't feel anything. Saya juga sih, Joel kan dulu punya anak perempuan kan. Nah, ketemu lagi anak perempuan yang seusianya nggak jauh kayak si Sarah, anaknya si Joel. Masih kepikiran anak yang putih. Bentar. Lo. What the hell am I wearing? Just take it easy. Drugs are still wearing off. What happened? We found the fireflies. Selamat dong. Turns out there's a whole lot more like you, Ellie. People that are immune. There's dozens, actually. Ain't done 'em a damn bit of good, neither. They've actually... They've stopped looking for a cure. And taking us home. Sorry.
Wait! Let me go. Please. You just come after her. Buset, galak juga nih si Joel. Oke. Jadi pemimpin Firefly sudah tidak ada. Katanya si cordyceps-nya itu atau funginya itu tumbuh di otaknya si Ellie. Dan kalau misalkan mau buat cure atau Should be a straight shot. apa vaksin. Oh, kita ngegerakin Ellie sekarang. Actually kind of pretty, ain't it? Yeah. Mau nyari vaksin atau cure-nya, mereka butuh otaknya Ellie gitu dong, katanya. Tapi kalau misalkan mereka ngambil otaknya si Ellie, Fiddling my age now. si Ellie ini otomatis meninggal dong. Nah, si Joel ngomong si Ellie meninggal. Don't think I ever told you, but Itulah kurang Sarah lebih. and I used to take hikes like this. I think the two of you would have been good friends if you really would have liked her. I know she'd have liked you. Bet I would've. Tommy's. Ini kotanya si Tommy. Sepertinya ya. Ya kayaknya iya. Just a little bit further now. Karena kan si Joel udah ngajak si Ellie sebelum ketemu Firefly kan udah ngajak pulang ke Tommy. Kotanya Tommy. Cuma Ellie-nya mau ke Firefly dulu. Gitu. Sekarang kita pulang. Alright, come on. Hey, wait. Apa? Back in Boston? Back when I was bitten? I wasn't alone. My best friend was there. And she got bit too. We didn't know what to do. So, she says, let's just wait it out. You know, we can be all poetic and just lose our minds together. I'm still waiting for my turn. Ellie. Her name was Riley, and she was the first to die. And then it was Tess. And then Sam. None of that is on you. You don't understand. I struggled for a long time with surviving. No matter what, you keep finding something to fight for. Now, I know that's not what you want to hear. Swear but to it's- me. Swear to me that everything that you've said about the Fireflies is true. I swear. Tadi si Joel di mobil bilang katanya si Firefly nggak mau nggak mau buat berhenti nyari vaksinnya gitu kan. Alright, nah terus si si Joel berarti bohong sama Ellie dong. Dan kelanjutannya berarti ada di Last of Us Part 2 bro. Cok, astaga, saya udah punya sih Last of Us 2, tinggal gas aja. Kapan ya? Paling lambat minggu depan berarti. Tapi nggak tahu nih Sabtu sama Minggu bisa live atau tidak. Kayaknya Sabtu bisa deh. Kayaknya ada DLC-nya deh Last of Us 1 deh, yang Left Behind kalau nggak salah. Punya nggak ya gue? Apa udah sepaket sama game ini ya? Sudah berapa game kita tamatin? Lumayan.
Ini kepotong sih streamingnya tadi nih, aduh. Dan ya ini game 2013 cuma masih worth it buat dimainin. Tahun berapa? 2003. Udah 10 tahun, cok. Ini game astaga. Tapi masih seru loh. Buat dimainin sekarang. Jadi ya sudah. Aduh gua ngantuk banget. Jadi sebelum main Last of Us 2 berarti kita main Last of Us yang Left Behind dulu. DLC dari Last of Us 1 Remastered. Alright. Baiklah, skip aja. Berisik. Copyright lagi anjir YouTube gua. Oke, kembali ke jendela ini dengan pisau Ellie. Itu kayaknya pisau Ellie. Nah, ini tuh kayaknya ada Left Behind. Nah, ini kan ada nih Left Behind nih. Play side story set during the event of the Last of Us. Nah, ya ini nih. Berarti gue mainin ini dulu baru Last of Us Part 2. Aduh, kata ya sudah, tidak apa sih. Katanya Last of Us 2 sedikit lebih berbahaya atau enggak? Katanya sih ada yang bilang jauh lebih berbahaya daripada ini ya. Nggak tahu deh. Lebih keras aja. Gue juga udah nonton klip-klipnya sih. Memang jauh lebih keras daripada ini, cok. Jadi ya sudah. Udah, capek gue. Oke, sudah. Bye-bye.